lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naimbag nga oras yu amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga inkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo a George. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a George. May saak met kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube ket may satoy programam kadagiti padpadaanak iti inaldaw. Naawis akmet a nagsurat tapno innak ibinglay toy pakasaritaan ti biag ko a madama a pagdaldalanak. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti agsalaysay. Agsubliak sa laangan ni abroad, George. Ha, ne. Tapay mo't Margie. Kalahat mo dahitan a desisyon mo. Masikuranak nga ro diti balay. Kan maysa, nagrigat ti awan paggadan na. Kang runaan iti amin, narigat ti awan kukwarta na. Di agbirok kay ti mabalin mo panggadan dito eh. Wano saan, agnegosyo ka laangan. Wan kumaa, ngambasit mat ti matgadan dito eh. Adayo amay mayat iti abroad, tadakdakal ti sweldo. Ay na, parehas mo't lang bakit. Apay, di mam mo. Ano dakdakil ti sweldom, kat dakdakil mo't ti paggastusam. No mabalbalin, jak kuman kayat nga ginadayo tamanayin. Uray no di mo kayat, no isumat ti kayat ko. Awan mo't lang mabalinam, George. Ha? Basta kayat kong agsubli di abroad, iso apalubusan na. Bakit? Awanan ti adu pay asao. Inton bigat matlaan, rugyakon nga ilakad dagiti papeles ko. Agsubli ka iji abroad kuna Marjay. Wan na. Awan matlaang ar-aramidok ditoy. Isa nga agsubli aklaangan iji abroad. Anya nga iti kuna ni George. Pinalubusan na kakadeng agsubli. Madlaw adi na kayat. Ngam awan maaramidan na siyak matlaang ti matungpal nanang. Apay awan masapulam aya ditoy apagtrabahoam no bilang. Awan nga rod nanang. No adda ko madisaan ako nga agsubli iji abroad. Narigat ti awan trabaho na. Jak magatang dagiti kayat ko agatangan. Wan matkit di Nasaysaya at ngagpaysaw no adamot bukod mo akwarta. Tapno saan ka lang amang namnama iti asawa manakaw. Husto kayo nanang. Malaksid nga da bukod ko akwarta. Matulungan kayo pay. Mapawitan kayo iti kwartayo. Kanda dumapay ang masapsapol yu diti balay. No kasta, nagpamanila gaya man, kay manugang tabakat. Wan, intulod ni George, nagrubot da itay parbangon. Talaga nga impilit lataba ni Margie, kayat na. Ay, wan amumatan jay manugang ta, saan nga agpaabak? Noan niya ti kayat na isulatan. Kasano, kit naturay mo't nga raw. Saan mo't akabailan di anak ta atub ngaray? Day tangarod ka iso asaan na abagay tinagan na a George. Ha? Ti maibagay kan kwa na anagan ket Andres. Si kamot bakit? Lukwam mo't anak ta. Puno mo't lakay. Nga may naturturay ta asawa na. Anderen launay ni Marjay. Ket jay mo't anak ta. Itultulok na latan, akas jay titrato ti asawa na kunkwana. Naita ti pangkitaa ba talaga nasing pa, di anak tabakay. Nay, si kamot gayam George Barok, dumanon ka agtugaw ka. Agyaman imayak ta umay ko kumadamagan no imawag ka da kayo ta asawa. Wan, imawag mo't itay Barok. Kalkalpas milaeng anagsarita. Ha? Apay ka day. Ikwa. Diyak kamin makontak ti roaming number na. Agraman ti messenger na.
Kunaklakit din noon niya tinapasamakin ko ana. Ay, aguray ka. Barbaron samad nga agpaiso di number nga inusar na. Kasta ka di? Wen, amang ano nagsukat iti number, iso ako nam adi mo makontak. Urayom latan, ta amang ano awagan na kamutlaang dayjay. Sapay la kong ang ruta kasta. Masiguradok day tabarok. Wano saan, si kalaangan ti mangawag kenkwana. Mabiit laang taalaak ti cellphone ko, takitaang ti numero ngay naramat na. Anya ngay ti plano mita anak ko. Jack may mo nana. Aging gayta. Pampanunutak pa'y laing no niya tinagkuranga. Tapay akin hikayat mo ni Margie ti makisina kanya. Awan mo't makita ka nagkuranga man ako. Dayjay laang no si kamot nga agpaiso ti ayan tibit daw. Amangan no adamot kalukwan nga inaramid mo adimi ang mukin ni tatang mo. Kasano ako mamat ngay nga garamid iti kalukwan. Kat amuyo mo't abalay trabaho. Trabaho balay laang tayan ko. Sigurado ka? Wala nang. Sigurado ako. Talaga nga awan. Promise. Ay ka talaga siguro asaan ang makontento ti asawam kan ka Iso a pinanawan na kan. Ay, nanang. Igaad mo kit ditag trabaho. Ipakitam kan kwa na nga uray sininaan na kan. Kabailam lat na ti agpatuloy iti biyan. George, anak ka. Nanang, tatang, iso ni Joyce, nobya. Agmano tata, nana. Kasyan na ka ti Diyos, balasan ko. Kasyan na ka ti Diyos, anak ko. Ayun gayam, masikugan ni Joyce, iso nga inyawid kon. Ha? Masikog ko na George. Wala nanang. Pudnuti ko na ni George, nana. Diyak kaya ti agawid ijay balay, akas ti kasasaad ko. Iso asimurot akon akin ni George dito'y balayo. Anya ngay ti plano yu ita anak ko. Agdan na kami akin ni Joyce, nanang, tatang. Ha? Ay, kita kayo si magamu, anak ko. Ang dami tayong panunot yaw. Amo yung tinasayaan kung saan. Iso ada kayo nga rurin ti makaamaw nga desisyon para iti magbagiyaw. Sa dino ti papanam, George? Mapanak jenda pare Jackson. Birthday na ngamin ita. Agpapinikpikan ka no iti boarding house na. Anyan tumanin nga oras ti panagawid mo ngay. Na, Jack pala nakapampanaw. Ngam ti panagawid ko man ti bagbaga. Di ka unay manan agpakarabi Amumot adandani ako nagpasngay. Well, unay ka lagi tinay. Mabitak lang ijay. Agawid akmit lang nga dagos. Sige, tamapana ko. Ay, agore ka. Dalipatak ka anti gitarak. Kunak man no kunam nga agawid ka adagos. Apay ngay nga itugot mo manenta gitaram. Ay, kat agjaming kami mo't basit birthday nga rod mo't ni papanak. Bakit? Siguradwam lang nga agawid ka adagos, George. Well, daanag mo na ya. Sige, tamapana ko. Nagatang mo ka di amin, hindi ko na magatangam. Wen. Mala, itulog kang harudan ni di apartment. Tas saak tumot lang ang roomwar. Papanamanin aya. Agpapa-extra ni pare Jackson. Ada ka nung amin biglang lakad na. Siyak ti mag-extrakin ko na iti pagsisitan na abari jaili. Anya? Amumot adandani akon agpasngay. Ngamday takit din set kas kadagig mo ti ipang pangrunam. Saan mo't nga iti kasta? Masaya ang anak lang amin. Siyempre, isupay mo't ati tangdan ko nga inayon ta iti usarin ta. Nang runa, kit kasta nga rod adandani ka nagpasngay. Sigurado adakkel agatan ti kasapulan into naganak ka. No kasta nga rod, sumurutak. Anya? Sumurutak ijay bar. Angam Joyce. Basta, sumurutak. Di naklakdan iti kayat kong aramidan. No di mo kayat nga agapat ha. Nagawid ka mat bakit? Kunak man no urayon pa'y ngagpas nga di manugang tasakan to agawid.
Nagsubli ak tulangan inton agpas ngayon ni Joyce lakay. Ha? Marengrengak iti kanayon apa nagapad ah. Anya? Ne, kahit mo asawan, kanayon nga agapa da George kan Joyce? Wala kay. Anya nga mo ti pagapapaan da? Ay na kung kumpurmi ah. Jakla impagarup akas jay gayam ti ugali ni Joyce. Ne, anya ti kahit mo asawan bakit? Sobra ti kinasilusan ah. Anya? Day tatipod no lakay. Di nakpay ket ibabainan ah. Pagamuan ta apaan nalatan ti anak ta. Nga awan mo't gapgapuna. Na, apay mo't ngay akasta. Jakam mo ah. Masurunak pay kit din amang buybuya kadakwada. Kahit anya ngay mo't ti kunkuna di anak ta. Awan ah. Kas iti sigod. Kas latok mem. Saan ang matagtagaray. Sumungbat mo't nukwa. Ngam inton rinugyanan ni Joyce tinagsaw. Tumal na mo't ti anak ta. Ay, na yan. Maumaak amang kitkita iti kasjay a sitwasyon da. Iso ang nagawid akaw. Urayak latan ti awag ni George. Sakto manen mapan ijay dagos da. Apay nga barsakay. Sino man ang takadjatjat mo, ha? Ay, unay kan. Ninanang ti kasadat ko. Damdamagan na no kumustakan. No kaano ka no ti palagpas kay mo. Tapno amuna ka no kaano nga umay ditoy. Pidutan tinutbok na yung barsak ko. Sikat tinagi barsak, di sikat timampido. Pidutan ko nak na eh. Uwanan. Iyag mo dito ay. Abay ko, apay nga agsipat ka ngay. Apay aya, kayat ka nga rod asipatan. Ada reklamon? Na, ay awan mon. Aguuyong kansa na talaga. Aguuyong asasawamat. Amangan mat no sikat ti aguuyong, George. Yak amugan ka. Di ta ka malalan. Ha? Di nagpalawan! Agsubli ka dito, George! Hoy! Agsubli ka dito! Ay, una yan. No kaano nga dan anak da. Isumot tanti kalayo na panagapa da. Ay, wun nga rod ah. Saan tumat ngamin amaaw-awatan ti ugali day jay a Joyce? Mapantantuman kindi jay tagos da. Taapay mag-insaw. Ay kat mapanta ka salita ida. Magbaganta ida. Ay nalalakay kan babakit dan insaw. Saanan ang masapul ang mabagbagaan pa'y dagijay. Nataangan dan, amudan ter aramidan da. Awan kastay palagi pantalat ta ida. Uray na taangan dan. Magbagaan talat ta ida bakit. Nudang ganda ta. Di na sayaat. No saan? Di saan? Apay nga itaka lang asumangpan, ha, George? Di mo ayan na-receive ti chat ko. Di mo't imbaga nga overtime kami ita. Ag-overtime tarupang! Alay ko, ti ulok. Nabukulan saan? Dahil ta tirumbang iti ulbod akas kan ka. Alay ko. Nag-overtime tarupang? Kat no nakitak ti post ni Mira, kadwam ida anapan nangan iti restaurant. Di kalman na jay. Itang lalaking ngay pos. Oho, ulbod kakit di ah. Talaga natangkan di astog mo. Uray awagam ida ah. Wano saan ichat mo. Tapno maamuam na niya tipod no. Ay talagang na-chat ko ida. Apay ti ko nang jak maaramid day ta. Anya? Iso adi ka agkam-kam mali. Tano maamuak nga ulbod ka. Talaga agdakas ka kanyak. Day ta titandaan ang George. Pasensya kayo na talaga, nanang. Gamdya akong maanusan tanakyo. Nalaboy santi kasi nga raramidan na. Sobra ti kinasilusa na. Ikan na amin aka ipapanandag iti makitkita na. Kahit anya nga iti planom ita, George Barok. Nasaysayad siguro nagsina kami. No ti kinasilusa na, maanusak pa siguro. Gamtijak maanusan. Kati pa ng kabkabil na kanyak. Isupay kit din ababa iti kumabil. No mabalbalain, jak kumakayat ti makibiyang iti dayta abanag Barok. Nana, Kabisadok maki din ati ugali ti anak ko. Iso ano anya ti desisyon niyaw, di iso nga ro ti aramidan niyaw. agyaw manak, nana. No kunam adimon maanusan,
Ay ket, pagsasaritaan tayo itinasaya at dagiti rumbeng a mapasamak, iti kasta na ornos ti panagsinayaw baraw. Maawatan mat siguro ti kayat ko asawan, George. Sigurado ka din ni George iti day tapang ngedeng na bakit? Wan siguro kinasaritan ng sabot ang tiina ni Joyce. Hey, una yan. Kaasilaing ti ubing nuwasta. Wan nga rod Jay apo ko tati kakaasi iti kasjay nga aramiden da. Apay, talaga kano asaanan amaala iti nasaya at atungtungan bakit? Saan ka nung nga rodan? Nauma ka nun at alaga ti anak ta. Di na ka nun maanusan ti ugali ni Joyce. Katno inyawid na amin ang akagawaan na dito'y balay. Kasanon ti ubeng? Day ta tinasken a pagsasaritaan tayaw. Isu asumurot tantumot inton matungtung da iti barangay. Ta inyo man sa kanumot ni Joyce iti kapitan nga ulitag na. Ay wala, nasaya at bud nga raw nung napanunod da nga inyo man iti kapitan ti barangay. Iti kasta, napimpintas ti saritaan. Wala kay, isu mapantantumot inton madanon ti aldaw apan nakatungtung da. Day, apayan anak ko. Agdardaras ka sa dino ti papanam. Mapanag iti ospital na lang. Intaray da kano iti ospital tanak ko. Anya, nay, taapay ka na. Diyak amo na lang. Awagan kay tulatan, hintun mamok tinapasamak. Sige, tumabaan ako. Sige, agan-andad ka iti panagmaneho manakaw. Awagan nakto apaman ang makadanon ka iti ospital. Husto na anak ko. Di ka nagsangsangit, Juan. Ito hindi pag-ata mo agatas yung daya pa. Idisom di talamisaan. Anya nga iti ko na ti doktor. Anya ka ti sakit ni baby. Adda ka nunumunya na. Anya? Atoy, sublatong tani, nabambanug akon. Itay ko pa'y lang nga isalsala ta di namat kaya ti maidisom. Ay kat ano usam talaga akas ta ti ubing. Tagdakit nga rugpiman sa gubanit na. Wan, amok day ta. Ngam nabanugak nga rudan. Iso asublato mamat. Yung mo. Si kamot ti agbantay itang tamaturog. Anya, ang amumot nga da trabaho kinton bigat. Dak mabalintag puyat. Agpadatalaang mat nga da trabaho na. Sumrekak mat inton bigat. Anya, unak man nag-leave ka. Saan pa'y? Tadyak mat amo ama confine gayam ni baby. Mala, siya nga rodan tagbantay. Agpakadak lang nga iti trabaho. Rumbang laang tasi kaka nga rod ti ama na. Isong asi ka nga rod ti agbantay. Ay nakakaasi mo ti apo ko talakay. Ay, nakunamon bakit? Rumbar umunag mata ni di ospital. Wan nga rod Basol day jay ajoys ti kasjay ang mapaspasamak iti upeng. Ay na, di ka kadyag pagpabasol bakit? Apay kit dinasaan, kit isumot ti pundaw. Saan tamot nga amo ti husto ang makagapu tinagsinaan da? Tila ang matsaid ti anak ta tinangaganta. Di tapay mo't nangag ti side ni Joyce. Ay nasaanan anas kan adeng gampay ti side ni Joyce. Taagdadat amot nga iso tinakabasaw. Bakit? Si kalangaruden mismo tinangibaga anasingpet jay anak ta. Ita, kasta manag ti bagam. Kasla jay anak ta pa'y titakas. Kasaritak tuban nga rod ni George intong sumangpot. Katuan ngam di mon gamdan nga ibaga nga agsinubyan da. Tawanan namnama mapasamak dayta insaw. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Nabara apan ang kablaaw ken panagyaman kada kayo amin. Gapu iti awan sarday na nga ingkay panagdengdengeg dito'y nanumo at channel tayo. Welcome kadagiti kabarbaro a subscribers ken listeners tayo. Kastamatan kadagiti avid listeners ti lagip ti napalabas.
Hello kada kayo amin kakabsat. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo. Kastameten kadagiti kablaaw yo. Maragsakan kami unay ang makabasbasa kadagiti komentaryo. Ket sapay lakuma ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Ti surat nga intay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo nga ami. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Ilingad na kumalatan itinagan nga ami. Jak mabain ang mangibaga amay saak kadagiti agon online selling. Isulaang ngaminan tinapanunot ko a negosyo. Awan ngamin natalgad at trabaho, gaputa awan matnalpas ko. Rugyak man ti agsalaysay, idi agrugrugi ak paylaeng nga aglaklako. Kastoy man dagiti pasama. Apay akas na tilangam anak kaw. Kasla adamo na dagsen aparikot mo. Parikot ko nga rod no pangalaak iti pagbayad ko kadag iti utang ko nanang. Katay masapsapulam iti shop mo ngay. Isu ati pangalam iti ibayad mo kadag iti nakautangam. Maluglugi mat nga rodan nanang. Kinapod no na, may ibusan ti stock ko. Tawan mat nga rodan po una. Andya, nay, kasano ang napasamak ti kastangay? Ay, diyak ka mo nanang. Diyak mat din napupuutan ang naibos ti kwarta. Imutangak pa yan iti lending. Ngamawan mo't latta. Nagadungamin at talaga ti babayadan. Nukuna ngamin ide nga oray di ka pa'y mangala itilugan. Ta isupay kumaapagpuunam. Kasano adyak mga lakit nagninamot ti arkila. Isumit lang ti papanan ti maganan siya. Iso amay mayatin ang mga lak iti hulugan alugan. At least, kukwakton inton mabayada. Sa bagay magkiti Kahit kasano nga ron itan, no kunam amaluglogi magtagti shop baw. I-close mo laangan ata ang mga no nakarkaro ang mailumlum ka iti utang no ituloy mo pailaan. Ay saan ananang? Diyak itulok abas na ang close lat ng ti shop ko. Masapul ang mga ramidak iti pamuspusan. No kasapulan nga umutang akmanan, aramida. Kasano da ito yun bakay? Impos da kamot iti Facebook. Nagkado ti mga min-mention gan ka. Idarom da kakalaw no di kagbayad kadag iti utang mo. Ay, wan nga rod lakay. Imbagak mat nga urayan dabi ita idis kitara. Imbagak pa'y adyak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din. Ay, anya nga taaya ti kasayaatan nga aramida. Ay kat pada manan akasarita ida Sagsagay sa hamida nga awagan bakit. Makisarita kay tinasaya at ay kanda ka pa iti pawayway. Kan makisarita ka nga idilit dan ti impos da. Tanay, nakababain. Ay, unay matlakid din ti kastoy. Di kagsarimadang ditaa. Aramida mo ti bagbaga. Tapno masulbar ti parikot mo. Ang lakay. Malakit din. Kabaulam da ita bakit. Basta makisarita ka iti nasaya at agpakumbaba ka ta sigamad nga rod tinakautang. Ay na, nakababainan ti kastoy ang mapaspasamak lakay. Agkakasakit dagiti comment iti impos ti maisa na kautang. Apa hindi da pa indilit aya? Kunak man na pagsaritaan yun di maipapan iti day taabanag. Di na paimot nga rod na delete lakay. Nan, kita agman. Oo, adoy. Kita ang adagiti comments. Ay na, makapa-stress. Naglukon. At dapay mo't ngagpaisaw. Apay nga di na pailang indilit. Kahit mo ka dita sa akong timang i-text, ta i-delete na timpos na. Kung saan awaga kon. Saan ang lakay? Siya kon. Di mo't makauawat ng kita at tao. Kung mo't lang perfecto da mo't. Awaga mo ta i-delete da. Kung di da paila i-delete, ibagam kanyak da siya amis mo, di makisarita kadakwada. Kahit kumusta ngay anak kaw, indilit da ka din, ti kunang maimpus da maipapanking ka. Wala nang.
Iso na lang tanalpasan na ibabain na. Nakababain ka dagiti makaamam mo kanya. Ano siyam anak ko? Anya nga ikat si kamag nga ron tinakautang. Wan matkiti Ngam nalabas mat ti kasdeng inaramid ta. Imbagak lang arudan ajak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din tinagan ko agraman ti rupak. Talaga kasta anak ko. Ti panunutam kat no si kamat ti ada iti sitwasyon da. Makaungat da talaga ta inululbudam nga binida. Nang ibaga ka iti pizza ti panagbayad mo. Ngam saan mo mat ati numpal. Nanang. Ti rumbeng nga aramidam ita kat mang panunot ka iti wagas tapno mabayadam dagiti nakautangam anak ko. Wan nanang. Talaga akas ta ti aramida. Nakitam ka diti inpost da iti Facebook, maipapan ki ni Ami? Wan, yung kaslawan matan. Indilit sa matan tinang ipos. Ay, jak kumakayat ti agsao. Ngam, nakarumat nga minti kinaagraraman day siya nga Ami. Isupay Husto kat ti kunak asaan nga agbayag ti negosyo na. Noan niya nga minti naknakan na ata agnig-negosyo pay lang. Uray kumamat no saan nga utang. Kundi ala pay mat itilugan na. Ngam hulugan mo. Anya nga ita, in-post da lang nga rod iti Facebook, gapo iti adu nga utang na. Day takot nga rod. Talaga akas ta ti maganap dagiti agraraman, mare. Ay na, naku namon mare. Iso adata, an-anusan talatan at aglaklako iti natang diti palengke. Ngam ti agnegosyo iti dakkel apuro mat gayam utang. Ay, wan narigatan ti maitulad ka ni Ami, mare. Ay, pulos mat Iti kaano man, saan tanto at tumulad kan kwa na, tanya. Bakit? Rumarak bet? Sa dino ti papanam lakay. Mapanak ijayan Alvin. Ha? Ni Alvin nakabsat mo? Well, Ni, apay amapan ka ijay. basta. Ala, mapanak kong tanil dawan. Ang mga nudyak madanunan ija balay na. Sige lakay, agan-anad ka. Oh, at tuwing ti bulbulutan makwarta manong. 150,000 pesos is amin data. Agyaman ang kating ko. Naimbaglaan ang tagda ka. Noon ka lang. Jack amon no niya taramidon mitin ni manang mo. Awan ang yaman na manong. Sino kumamit ang titinulong? Nusan ada tayo magkakapamilya? Talaga nasayati pa nagpuspuso mading ko. Ay, sigod mo't Ha? Unmat ka di ading ko. Kit ulitik man ang dagyaman. Di ka matanagan. Kaya sublime mo't lang isubli ti kwartam. Ay, well, manong. Awan parikot iti daytan. Ito yung tulad tayo itong makawadwad kayo. Kita yung kit ang mga Margaret ti kwartang. Laglagi pa, madakilagatan dayta. Nukasta, pinautangan na ka ni Alvin na kabsat mo lakay. Uwan bakit? 150,000 pesos din pautang na. Ay na, naimbag pa'y dadya kabsat mo, taam mo na ti tumulong. Nasingpot nga min da siya kapsat ko. Manipod ubing kami. Da kami tagkaalaan. Siyak ti mga isaksakikin kwa na no, da mga awag idikin kwa na iti bakla. Iso ano anya ti dawatek apapurkin kwa na. Ipapain naman. At damat binulod ko kinimanang Kristi. Iagnan to kano inton bigat ito balay. Kahit umanay ka rin na pagbayad mo, itinautang mo, tinadiskitar ta baka? Wala kay. Sobra-sobra pa yan Makagatang tapayan iti baro nga istak ti sapatos kan badbado ang mailako iti siya. Okay nga ron. Problem is solved. Kamordyanan na. Makaangas mo't langin da tao. Wala kay. Katagyaman nak ititulong mo. Awan na nyaman na bakit? Agasawa ta. Iso nga agtinulong ta nga ron, itirigat kan mamay. Ay, kasano da ito yun, tanya. Awan matan ilako ta. Awanan karga to'y pwesto ta itinatang. Basol mo da ito'y. Basol mo. Anya, apay asyak ti pabasulam nga Basol mo ata inawis-awis naktumot ngamin. No di nak kumainaw-awis, di saan kumamat anaabak ti kakaiso na akwartak. Ay. Di ka agpabasol sinde.
Ngamin, saan ka mat apingilit? Nagayatam mo, ti panagsugal ta, iso adinak nga rod pabasulan. Basol mo ata ko namat ngamin abumawi ta. Kunang maigam ta ti swerte a baraha ti kasino. Ngam awan mat, taparehas mat laang gayam iti online sugal. Kat no isumat ngamin ti kunada, ngam saan mat gayam apod no. Ay, kasano da ito yan ngay? Madamdamalaang umay manandag iti bumbay nga agsingir. Anya nga iti aramidon tatan niya. Ay, tinasayaat. Ag-close ta pa'y laang. Mabanta agsapol iti pagutangan ta, sindi. Asino ngay manan ti pagutangan ta? Mapantamanan aka ni Mang Lito. Imbag day jay, ta sigurado nga ado ti kwartana. Anya? Katno di ta pa'y mat nabayadan ti sakki 15,000 nga utang takin kwa na. Ay na, awan kastay padasan ta Masapul nga agdiskitar ta, tapno adda pagbayad ta kadagiti nakautangan ta. Tano agmutmut talong talaang ditoy, amangan no papanawon datapay ditoy nagpwestuan ta. Kasano bakit? Nalpas ka din ang nag-live? Wala kay, nalpasan. Kahit, kumusta ka? Nakalako ka matlaan? Wala, dandanin na ala amin dagiti in live selling ko. Nagbayad pa ikit din iti Gcash dagiti daduman. Unay, mayat ang arod no kasta. Launay alakay. Ayun gayam, adda ka no seminar nga tindaran ni Alvin, iti Tagaytay intong Lunes. Kat ibagbaga na, ano mabalin kat itulod ko. Ag-ground trip kami ka no. Masarot ka no nga, commute. Ay katwan serbisa mon Jacob sat mo, tapno awan mo't may bagbaga na lakay. Sumurot kan at mapantay iti divisorya. Ado ka no kat tinalalaka amagatang ijay. Ay wala niya. Mayat sa ngagpaysoan. Apag gusto. At dapay bakante ijay shop amabalin apag displayan. Mangalat iti brand nyo nga ilakot Wala. Tapno saan lang awagwag. At umot lang tagbirok iti brand niyo. Bakal. O sige, sumuro taktumat nga rod lakay. Diyos ko. Agyaman iti amin a blessings mo kanya. Kastamatan iti pamilya. Agyaman tainikanak iti kapamilya na sasaya at panagpuspuso na. No awan dala ang amang tultulong kanya. Diyak amon no anya tinapasama kanya. Diyos ko. Kidawak at tulungan kan iwan man na kuma. Tapno maaramid ko anasaya at dagiti rumbang nga aramida. Among nga ado ti plano. Ngam amok mat apagayatam latta ti matumpal. Saan da kami kumaabaybayan? Diyos ko. Kahit kumusta ti negosyo anak kaw? Kaasi ti Diyos nanang, mayat-mat. Ado matlaan ka di ti gumagatang ijay shop mau. Ado ananang, inpa-advertise ko ngamin. Iso nga ado ti mapmapan. Ti may sapay apagsayaatan na. Ado ti agor order iti bulto, wano bail ti wagwag. Banag apabor mo't kanya. Ngamin, isa ti ayan ti dakil aganan siya. Ay katmayat ngamnay, kita tasaan mo manan unay adakkelan ti ipatong mau. Tapno saan amadismaya dagiti gumatangken ka. Wala nang, di kayagdanan. Amo kun ti teknik ti negosyo asinanrag ko. Iso nga awan nga rodrumbang apagdanagan nyo. Ngamin, amo kun tar aramida. Kahit nga dapat hindi yun nabayadan nga utang nyo kanyak. Ikaw umutang kayo manay. Sigin amot ten, tatalito. Pautangan da kami pa'y laang. Di ka agdanag. Makabayad kaming tumot laang. Sige, ingato kong ti porsyento na. Agbalin na 20%. Anya? 20% kunam tata? Wen, mayat kayo kaday. Wano ba di kayo? Ay kwa, mayat kami tata. Alan, itad yung arudan ti utangan may. Angamtan niya. Di kan agsaupay. Tinapatag at daag pautang. Mabit lang. Tamapang ko alain timbayad ni Ami. Ta iso ti pautang ko kata kayo. Ni Ami kunayo tata? Nagbayadan? Kaway, fully paid pa yun ati dua agasot aribo nga utang na kanyak. Ininilot na binayadat. Pudno ka dito ibagbagayo, tatalito? Wain kunak lang arudan. Di tao ngayon uyaw yu iday. Umas asenso ikan. Ha?
Ay sus, gapo iti kasusugalyaw, naudi kayo iti damag. Kitnuda kayo mit iti mangiwarwaragawag iti chismes, may papan iti biyag ti panayo tao. Ngam ita, kasla baliktad matan. Aguray ka. Kitaang, kasla ni Ami dayjay Sa dinaw, Dayjay man ni ayuwan. Isumat nga paiso. Anya nga tiyar aramidan na dita. Kasla bodega mat day tayanda. Wen, umay ka. Ta umasidig tapay basit. Iti kasta, mangagtanuan niya ti pagsasaritaan da. Sige, Ditoy, aglamang ta ditoy likod tilugan. Tapno saan da ta makita. O sige, ikagayo amin ng dagiti na yung packet na yun, ta ipaship na yun. Masampol amawayaan ti bodega, tapno adda pang ikabilan tayo kadagiti sumangpet nga stock tayo. Lukas tangarod. Pudno ti imbaga ni Tata Lito. Talaga nga umas asinson ni Ami. Nakalungawan iti ado nga utang na. Oho, jak mamati tan niya. Anya, kasano adi ka mamati kat kita lang arudan ti ebidensya. Imposible Ito'y pay. Ha? Kasano manan nga imposible? Masigurado kung ada sa bali a sideline na dayta. Isu ang nakabayad iti utang na. Ha? Adda ayamat bumak ng iti panaglaklako lang iti wagwag. Ay na, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basta lakit di nagagat ka. Kan siyempre, no talaga nga adumatan ti suki na, adu ti gumatang. Adumatan ka ti inmasinso gapo iti wagwag kan live selling. Basta amumlaang ti dumiskarte. Kumusta ti panag-live selling mo, bakit? Nakalako kamutlaan ka, day? Wala kay, saan pa'y lang asin mangpet dagiti bail, ngam na ibusan. Mayat ang aron. Arwan, nadamag mo ka, day, tinapasamak kadatan niya kan sinde. Ha? Apay, anya tinapasama kadakwada na kay. Pinapanaw da kanumot idan ije palengke. Saan da kanu ngamin anak kabay bayad iti utang da? Nailumlum da kanu iti utang, kapo iti panagsugsugal da. Ay sus, day takit din. Di mat isuda ti may samang sasawi di king ka. Insisir doon sapay dagiti pos ang maipapanking ka. Ay, Juan, ngambay amon day taba naglakay. Napalabasin day jay. Talaga siguro akas na tipiyag. Mabalin abak ng kaita. Ngam inton bigat, awanan ka. Mabalin mat amaong umsi, wano mauy-uyaw kaita. Ngam kadagiti sumarsaro nung aldaw, si kantun titang tangaden da. Bakit? Agkakasakit ti sao kan comment dagiti tattao kanyak idi. Nga uray awan mat amok abasol ko kadakwada. Aklunak mat ket di abasol ko ti amin. Nagbalinak agastadora. Ngam nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Isu tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno agkagat kan mangrugi akmanan. Ita, apita mo, di bunga ti kinagagat mo. Bakit? Kat babaan day ta ititulong mo lakay. Tano awan ka ng tultulong kanya, saan ko amaragpat ti baliki. Ita Miss F, adan talo a shop wano pwesto mi iti wagwagan. Sapatos ken brand new abadbado. Nabayadak matan dagiti utang ko. Ibagbagak daytoy saan atapno ipalastog wenno iparamag ko. No di kat tapno maikan iti inspirasyon dagiti padak nga awanan. Saan amay may sati aldaw? Basta lakit di agagagat ka. Saan ka abasta sumuko? Ipakitam ken ipapatim tapno umasenso ka iti biag. Aging galangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panang ibasa ken panang yornos, para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Ami. Ken ka pagayam, Ami. Napintas toy pakasaritaan ti biag mo. Talaga ang makaitad iti adal ken inspirasyon kadagiti kakabsat tayo adumdumngag. Mangipakita nga oray kasano ti panangimamagda idiken ka, di ka naawanan itinamnama. Bimangon ka,
Ket ita, laklak amo mon ti bunga ti kinagagat mo. Kang runaan iti amin, di ka imibet iti apo. No na itublak ti pada tayo a tao, di tayo kumakatawaan wenno uyawan. Tulungan tayo ket di tapno makabangon manen. Di tayo agoy uyaw ta di tayo amo no anya ti pagdaldalanan na. Di tayo labsen ti agsasao ta amangan no nakarkarong tupay ti mapasamak kada tayo kumpara iti nagdalanan ti tao nga inoy uyaw tayo. Alakastan pagayam ami, ket pagyamanak matunay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsing, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Winston. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan a Winston. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Jakmat bagbagkatan ti bukod ko atugaw, ngem nasing petak a tao. Agisem-isem aklaang gapo tama nagbabainak. Daytoy pay siguro ti maysa a makagapo no apay analakayanak a baro. Aging nga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anya nga iti planog ita, Winston, anak ko. Agsubli ka pa'y kadeja abroad. Pampanunutek pa'y nga rod nanang. Napaadal mo matandag iti dua kakabsat mo. Awanan ti panunutam. Oras mo't siguro tapno asikaswamon ti bagay anak ko. Anya ti kaya ti asawan nanang? Danda ni 40 ti taon mo. Apay no mga asawa ka matanak ko. Asikaswam matan ti panangasawam. Ha? Ninaanang mat. Alangan matapilitik ti mga asawa. Katawa mat nga rod ti asawa. Ay kamang kita ka iti mabalin mo nga arman anak ko. Apay awan aya. Awan mat nga rod ti makita apakarik na iti ayat nanang. Saan sapay ang nagpakita ti ited ti apo apara kanyak. Ay kakaanon tupay kay anak ko. Mapanan ti tawan mo. Ay dumteng tulat ta siguro ananang. No talagang awan. Ay kat aklonen tayo na ti panagbaak ko. Awan. Sige, tayo baga kininanang ading ko. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, anak ko? Ni Rowena nanang. Imbagam ko taagawid damo dito'y balay. Saan da makaawid? Tadda trabaho na nanang. Ay, manipod na ki asawa ti kabsat mo. Manon nga agawid dito'y balay. Ay, talaga kastaan nanang. Ijay mo't nga roden lugar da bayaw Raymond tayan ti trabaho na. Kan may sa? Adayo ti lugar da dito'y ayan tayo. Ay, huwan matkit di Ay, anya nga itimbagan ni Rowena. Apay nga imawag kang ka.
Kasangay ka no ni Lance Inton bigat. Agaw awis mait. Kaya tiyo tamapantayo nanang? Si kalatan ti mapan anak ko. No iti da ito'y akinabakit ko. Hay na, jakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Ang mga numaulawak ka dyan mula ma-enjoy ti agpasyar. Sa bagay, narigat mat ngagpaiso napilitan nyo tagbiyahe. Nala, siyaklat tangarudan ti mapan. Tapno awan may pagbagat ikabsat ko. Una, idaanon mong tulatan ti panang kablaaw ko iti apo ko, anak ko. Tulungan ka natin. Ay, sige man nga rin, Manong. Kat agyaman na. Awan ang yaman na ating. Sa dino abanda ti kayat mga pagtugawan. Uray itilatan pinakalikod, Manong. Sige, ang awan samot tan bakante ijay. No kayat mo. Agkatugawtan. Ha? O sige, Manong. Isun samot laangan nga agpaiso ti ayan ti bakante atugaw. O sige, agtugaw ka nga ruden. Tay kabil ko tibag mo dito nga to. Sige, Manong. Kat agyaman nakmanan. Damag ko nga dagaya man sabsabo nga Millstone. Ha? Sino mat nga itinakadamagan nyo iti day tananang? Ay na, naglapayag ti daga anak ko. Asino nga'y matinagasat abalasang asabsabo nga manakaw. Tagtagari ka din nanang. Ibagak to, inton aklonan na kon. Di ka di balasang anaam-amaw idinapan ka ijaayan daading mo arwena. Ay, sus! Talaga chismosa da di akabsat ko ah. Awam matidakis na anak ko. Naistorya na laing may. Ang lalaing nga mahti agaram. Iti kasta, hadang tumatan manugang kau. Imbag lang akad kadwak tuma dito'y balay no kasjay amapan kayo ang trabaho. Ni nanang nga talaga. Ay sus, di kang kapoy-kapoy anak ko. Lumakay kan kunak manan. Masapul ang mga asawa kabatan. Iti kasta, maaw-awer ko pa'y matadag iti agbalin nga apukukan ka. At ako makidawakan ka, Winston. Anya rita, Joyce? Tulungan na ko, ma. Anya a klase at tulong ti kasapulam? 2 bulan nga minan ajak nakabayad dito'y boarding house ko. Kinapod no na. Papapanawan da kon dito'y. Jakmat nga minan nakabirok iti trabaho. Manipod nalpas ti kontratak iti sigod ang nagtrabaho. No kayat mo, di sumurot ka ni Jabalay. Ijay kan ngagnaad. Ha? Saan nga taan nakababain kadag iti dadakkel mo? Saan? Di ka madanagan ta na singpet dagiti dadakkel ko. Ay na, agyaman ako na, Winston. Ad-ad namanan nga ay ayatan ka. Awan anyaman na, Joyce. Pagrebengak timang tulong kan ka, gaputan nobya kakad nga rod. Nanang, tatang, iso ni Joyce, tinobyak. Agmano ak, nana. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang kaw. Agmano ak, tata. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Si kagayam ti kanayon nga istoryaan ti anak may. Pudnaw ti ko na ni tata ang balasang kaw. Sangkay dayaw na ti kinapintas mau. Banag a pudnaw mait. Agyaman ak, nana. Saan lang nga napintas ni Joyce nanang? Nasingpet pa'y. Kang ronani ti amin, na a babae. Ay kat nagasat ka ang aron mo kasta, anak ka. Launay tatang. Nay. Apay nga niya aggal-gal-gal ka, ba't balasang kaw? Ada ba washing machine?
Isu ti aramadam, tapno saan ka marigatan nga galgal. Saan na nana? Basit lang matoy labaan. Mabiit lang daytoy. Wanagam ka babain kan kabalasang kaw. Si kamat tanti aglablaba ka dagiti kawas may. Awan rumbang apagdanagan nyo, nana. Syakiti ati agbain kada kayo. Ngamin, papakpakanak lang dito'y balayo. Ay na, awan rumbang apagbain ang balasang ko. Saan ko maakas ti panunutan? Ngamin, nobya na ka ti anak may. Iso nga ibilang na kamatan kas anak may. Banag apagyamyamanak matunay, nana. Awan pa'y urnong mo aya, Winston anak ka. Ha? Ay ko, at damat basitan at atang. Apay ka di? Anya nga iti plano yo kan ni Joyce. Agkasar kayo na, tanay. Agdandan na kayo matin. Kurang pa'y nga minti urnong ko tatang. Saan pa'y nga umdas dayay apagkasarmi? Ay na, saan mat amasapol nga ang grande ti kasaryaw? Uray jay simple lang ngamin tinapatag, agsimpa kayaw. Awan matikit di Ay, amo matan dagiti kakaroba tayaw. Nagatayl dagiti dilad Basit labanag ang makita Ket ikanda na dagos iti kaipapanan. Wen nga rod Isu ano siyak lang ti masuraw. Nasaysaya at no agkasar kayaw. Uray simple lang akalay sa anak kao. Sige, takasaritak to ni Joyce may papaniti day taabanan, tatang. Nasapan sa unay ti kunam apan nagkasarta, Winston. Ha? Ne, apay? Saan ka pa'y kadi nakasagana ang makiasawa, Joyce? Saan mat nga iti kasta? No ti pan nakiasawa, ready akon. Ngamno day ta kasar-kasar. Uray saan sapay laang. Ha? Ne, apay ngay man? Basta, aguray pa'y kumati kasar. Makauray mat day ta, saan ka di? Wen ngam ka sa nun no agsikog ka. Kut, agsikugak latan Awan mat parikot iti day ta. Ngamin, amok mat adinak panawan. Saan ka di? Katuan anya ngay aga po apanawan ka. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Joyce? Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Nadlaw ko rin magsak ni Winston. Manipod dimtang ni Joyce iti biyag na. Pudno day talakay. Nadlaw kumutlaang day ta. Inspirado pa ya. Nagsapang agaw-awid manipod iti trabaho na. Salang aday ta. Dandani minalampay nga napasarabo na iti asawa na. Wan nga raw. Nadungumat ni Winston Kasla nasingpat mat ngamin nga agpaiso ni Joyce, bakit? Ay word. Siyak amis mo ti makapanagnak iti day talakay. Talaga nasingpat ni Joyce. Nagagatpay. Kahit nakasaritam ka din di anak ta. No kaano ti plano da pa nagkasar. Agurnong pa'y kano ni Winston lakay. Kurang pa'y kano nga minti urnong na. Sa bagay, hanggang saan mat amasapol abongga ti kalaysada. Ti importante, makaaladan iti papel da. Tapno maibagamat tin alegal ti panagdanada. Isumat ti ibagbagak iti anak ta. Kat kuna na mata kasarita na ni Joyce. Urayan ta, no anya tinapagsaritaan dalakay. Masikugak, Winston. Agpaiso? Wen. Yes! Yahoo! Kamaudyanan na. At danton anak ta. Yes! Ay na, pinaragsak na unay iti dayta nga imbagam. Among Joyce, jak mailadawan ti kasta unay akin naragsak ko. Manipod dimtang ka iti biyag ko. Aging ka itama si kukan. Ken nakarkaron tupay siguro, no ipas ngayon ti anak ta. Agyaman na, Winston. Gapokan ka. Rimagsak matibiyag ko.
iti likodan ti ado aligat kan liday ang nagdaldalanak iti kalabas. Talaga siguro ada tati intuding ti Diyos para iti tunggal maysa. Nalabit akas ta, Winston. Ikarik, di kan tupulos paldaangan iti sidong ko, Joyce. Oh, at iti sweldo kita abulan, bakit? Mala, idunin mo. Agyamanak, tamaitalak mo kanyak ti sweldo. Nga oray saan tapay ang nagkalaysa, Winston. Siyempre, rumbang laang asikat ti mangigam iti sweldo. Kan maysa, kasarlaang ti kurang kadata. Tapno ako na talaga nga agasawatan. Sa bagay, di kagdanag, tano siyak ti mangidulin iti kwarta. Mabibiit ta makaurnong. Naimpunak namin. Sa anak akas kadagiti daduma di ta agastadora. Nadlaw kumat nga rod day bakit? Iso at talaga ang nagasatak. Takas kan katinted ti Diyos akabinulig ko iti biyan. Agawid akpay lang iti lugar mi, nanang. Nagpakada ka kadik ni Winston, balasang kaw? I-text kun tulatan inton madamdama, nanang. Sikat ti makaamaw, balasang kaw. Agam inton anugay ti panagsublem. Diyak pa'y amo, nanang. Basta i-text kun tulatan kini Winston. Sige, awagan wano i-text mun tulatan nga ruden ni Winston. Nanang. Agan-anad ka, Wine. Sapay masikog ka. Nanang, di kay madanagan. Kabailak ti bagit. Winston lakay, amangan mo mabalin mo ti aglon iti trabaho. Ha? Ne, apay Joyce? Pangan mo may ti kwarta? Kasapulan ka nung amin ni nanang ko ti kwarta para iti pang tuition ti inaudi akabsat ko. Ay kat mangkisay ka pailaan iti ipadpadulin ko nga urnong ta. Ay, saan ang mabalin lakay para iti umadanin a panaganak ko day chay. Kasayam laang bakit? Saan mo mat nga ito damin? Ay saan naka-reserve day chay para iti masakbayan ti anak ta. Aglong ka laangan lakay. Ta iso ti pabulod takin ni nanang ko. Agawidak iji lugar mi inton malam, Winston. Ha? Ne? Kau-awit mo lang iti na panalawas Ita, agawit ka manan? Wan, tamailiwak mat kininanang ko. Wan, ang masikog ka. Saan anasaya at ti kanayo na panagbiyahem? Anyang nga tano ni nanang mula ang hindi pa umayom ditoy? Saan ang mabalin tamakumikom ni nanang ko? Di ka kadiagdanag, takabaulak pa'y matiagbiyahe. Okay akla ang Winston. Bakitin ni nanang. Dinan ka ba ilan ti agbiyahe iti adayo? Iso asyaklatan ti agawid. Kuyugan kalangan nga rod amang sarongkar kan kwa na. Saanan? Syaklatan. Sayang mat ti maaldawam no aglangan ka iti trabaho. Naimbagban ta nakapasyar kayo anak ko. Wen ata saan kayo mat ngamin makabiyahe, iso ada kamin ti imay nanang. Ay ba nagapakaragsak unay anak kaw. Ket, ayan nga di asawa ni Manong Winston. Ay kanayon nga agawin di lugar da. Danda nilinawas nga agbiyahe. Ni, apay nga saan aya masikog? Word, masikog nga road. Ay sus, matagtag ati sikog na no biyahe a biyahe. Ibagbagak mat. Agam ipilit na latamat ti agawid. Kunapay ni Manong mau akuyugan na. Gamdi na makayat. Sapay nagadayon sa tilugar da. Anya ka no ayang amin ti awidan na igjay. Mailaw ka no kaninanang na. Ay sus, bagaan yo tay tantan na pailaang ti panagbiyahe na nanang. Ibagayo taurayan na pay ama ka anak santo agbiyahe. Amangan numatagtag kat aganak na di na oras. Narigatan. Madanagan ak nanang. Awan mo ni Joyce. Inawagam ka din? Wano tinexam? Wen, ang
Out of coverage mo ti cellphone na. Anya? Ni, apay nga tangay. Madanagan ak nanang. Anya nga ta nusurutek lang ni jay lugar da. Ang mumaya ti turturo ngam ijay, kadi ka pa'y matnap-napan ijay lugar da. Agdamag-damag ak tuy jayan ananang. Ha? Ni, ada tao anak ko. Ay, amang ano ni Joyce day tananang. Mabidlaan! Kumayan! Ay na, agyaman ak ta simmangpat kan Joyce. Among ka di nagdandanagakan ka. Manong aldaw adi ka makontak. Pasensya kan, Winston. Awan nga min signal ijay lugar mi. Masapol ama ibirbiro. Di ka nagbiyahiwan. Agtalinaad kan dito'y balay. Uwan, Winston. Dakil nga minan ti tiyan ko. Medyo marigatan ako nga agbiyahe. Urayat latan dito'y balay ti panagpas ngay ko. Ay na, lalaki ti impas ngay mo bakit? Lalaki ti inauna nga anak ta. Nakalukluk mag nga ubing. Uwan nga ron. Isumatlagayang anarigatan na anang ipas ngay kan kuana. Nagdakil mat ngamin. Uwan nga ron, nakasalsalun at nga ubing. Ay, anya nga tano pagbalinak a Junior? Makamu kalatan, Winston. Adaamin kan kapangit na. Sige, Winston Junior nga ron ti panagan ko. Pakiawat mo man ti cellphone ko sa awagan. Ha? Asin ti awagan? Bakit? Awagak ni nanang ko. Ibagak ang nagpasngaya kon. Ay na, kurang daytoy. Nayunampay, Joyce. Awanin nanang. Dayta na ang tiigam ko ang kwarta. Lalaingam ngamin ati dumiskarte kin ni Winston. Tangiwat yun nanang. Ang mga nuad na makangag kada kayo. Laglagi pam adakkel ti porsyento ti utang ta. Ang mga numaibalod ta, nagkapoy-kapoy ka. Wanan. Ala, agawid kayon. Tasya kun ti makamu nga agdiskitar. No kasta, si kagayam ti kadenden na ti sigod nga asawa, bro. Ha? Sigod nga asawam ko na, bro. Ni, aguray ka man. Lawlawag man ti kayat mo asawan. Siya ti sigod nga asawa ni Joyce. Anya? Kayat mo asawan? Adan asawa ni Joyce? Wen, kat siya tita. At daduang anak mi. Angam, di ka naman danagan. Sa anak nga imay ditoy, tapno agi skandalo. Awan mo't kit di plano kamang sublikan kwa na. Kinapudno na, nabayagan ang nagsina kami. Anya? Dahil tatipudno, bro. Ang kita ma, di mo unay ti agtalagkan kwa na. Nang runa no maipapan iti kwarta. Isu ngamin ti may sa makagapo ti nagsinaan mi. Anya? Yaw awat ko amin na sweldo kan kwa na. Imbagak nga agurnong para iti masakbayan to dagiti anak mi. Nang runayin to nagadaldan ton. Ang insugsugal na lang gayam ti kwartangin intet ko. Anya? Dahil tatipod no, bro. Diyak lang mo, no nagbalbaliwan, naumaak ngaminan iti kasdyan nga ugali na. Iso nga insin akon. Damag ko nga'y darumda ka no, gaputa saan ang nakabaybayad, kadagiti nakautangan na. Nasaya at matasimmang patkan, Joyce. Apay kas pati lang nga, Winston. Kaslam akong ungat ka man. Sino kumati maragsakan iti inaramid mo? Winston. Apay anaglimad ka kanyak. Apay adi mo yung pagpag-aakasado kagayam. Apay! Lukluk ko naglagayam. Winston. Di ka nagindidian mo. Nakasarita kong tisigod ng asawam. Kukwartaan na kulaang gayam. Sana pud no dayta. No sana pud no dayta. Ayan nga rod ti kwarta nga ornong ko. Kun ayan ti inlon ko. Ayan nga. Winston.
pakawanan na kumano nagulbudak. Sorry. Pumanaw kan dito'y balay. Kan awan pulos ti alaem akagawaam. Agaraman ti anak ko. Ibatim. Winston. Pugsaten tangkan nyaman a relasyon ta. Lipaten nakon kat lipaten kamatan. Pumanaw kan dito'y balay. Kat di kanton agpakpakita pa'y. Panaw! Diyos ko, italagpon kan ka ti amin. Kidawag nga'y kanak ititib ka ti paginakan. Amang sarangit ka na ito'y apandubok tibiyag ko. Sapay la ko ma, tamalasanak da ito'y amapaspasarak kita, Diyos ko. Si kanti makam mo kanya. Di mo ko maipalubos. Ako makuyak. Di na kami kumabaybayan iti anak ko. Diyos ko. Nasaysaya at siguro no mga asawa ka. Iti kasta, adamat ibilang ni Tonton kas pudpud no nga inana, manong. Ay na, bay amon day ta nga asawa ading ko. Ada kayo mat nga antina. Wan ang may mayatlatan no adamat asawa, manong. Ay na ading ko, awanan iti panunot ko ti mga asawa. Tilaangan anak ko, ti priority kiti biag ko. Sapay adda ko maiyam-amok abalasang ken ka, manong. Ay katiyam amam lata ading ko. Awan madakis na kat no bilang. No adda, di dumteng tulat na. Basta siya, naragsaka kon. Ngamin, adda ti anak ko apang ibukbukak iti atensyon ken panawen ko. Umdasan day taragsak ko, ading ko. Daytoy mati pruweba kuno pamanaknak ko, asaan nga amin alalaki ket babaero ken manloloko. Ngamin, adamat dagiti babae alalakero ken manloloko. Isu apa nagkunak ket patas laeng. No adda dagiti makuna a single mother, adda kami met a single father. Ita, dakkelan ti anak ko. Pinmusay metten dagiti dadakkel ko. Isu nga adda iti poder ti may kadua kabsat ko ni Tonton. Agad adal daytoy kabayatan ti kaaddak ditoy balasiw taaw. Daytoy man ti padas ko may papan ken ayat. Toy pagayam mo, Winston. Ken ka pagayam, Winston. Agyamanak itiing ka panang ibinglay iti kapadasam pagayam ko. Kunada ati ayat ket kaslamet laeng sugal. No nagayat ka ket inayat da kamet swerte ka. Ngem no nagayat ka ket inkalang da ka malas mo. Angem saan na akayat asawan amapukawan kan itinamnama. Luktam latta ti pusom nga agayat manen. Anya ti ammom. Amangan no iti may kadwa nga ayat mo kat isuntumeten ti makuna akagasat mo. Alakastan pagayam, Winston, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.